Africa is not a continent of problems, not at all. Inzu ndangamurage ya Rijks Museum iherereye mu mujyi wa Amsterdam mu Buholandi yatangaje ko yatangiye muri kabikorwa ryo kwerekana uko uburaya bwo mu kinyejana cya 19 bwakorwaga. Ni igikorwa cyatangiye kwa 3 Kamena 2025 aho hatangiye kwerekanwa agakingirizo kamaze imyaka 200 gakozwe mu ruhago rw'inkari rw'intama. Aka gakingirizo kakozwe mu mwaka w'1830 katangwaga nk'impano mu nzu zakorerwagamo uburaya. Umuntu wajyagayo kugura indaya yahabwaga ko gakingirizo mu rwego rwo kwigisha abantu ko bakwiriye kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Udukingirizo nk'utu twakorerwaga mu bihugu nk'Ubufaransa, Ubuholandi ndetse n'Ubwongereza. Twakorwaga hifashishijwe uruhago rw'intama. Hashushanyijeho umubikira uri kwerekana ubwambure bwe bw'igice cyo hasi ndetse n'abagabo batatu nabo bameze gutyo. Kuri ubu kwisi hose hasigaye udukingirizo tubiri tumeze gutyo. Ubuyobozi bwa Rijks Museum bwatangaje ko bwaguze aka gakingirizo mu cyamunara mu mezi 6 ashize kuko nta kindi gihwanye nako bari bafite. Bavuze ko aka gakingirizo kerekana uburyo ubuzima bw'imyororokere bwafatwaga mu kinyejana cya 19 aho abantu bashakaga kwishimisha ariko bagaha agaciro ubuzima bwabo bagatinya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'inda zitateganyijwe.